Ki etahi atu take I naia nei nā te nui rawa o ngā aitua me ngā wharanga I ngā wāhi mahi, kua huri te tari mahi ki te whakamātau I ngā whare umanga, me tā rātau whai I ngā ture tiaki I ngā kaimahi. Nā Irena Smith, te pūrongo motuhake, e whai ake nei. Kei te ngau tonu te mamai te ngākau o Rob Coromandel, whai muri mai te aitua o tana tama a Rob Paku. Every night I sit there, look at his photo, and yeah, I still remember, eh? Yeah. I mate a Rob Coromandel Paku I tona wāhi mahi ki te mira mahi pepa o Kawerau. I mau tona ringa ki tētahi o ngā mihini nui, ka kumea tōna tinana, ko te mate te o te ngātu. That's the thing that is really upsetting, that no one actually knows what happened. Just that some workmen found him dying on the floor. Ko te whakataua te kōti, ka horea Carter Holt Harvey I whakatuinga ārai tika hei tiaki I a Rob. Ka whainahia rātau ki te whātekau mano tāra. Koe nei tētahi o ngā aitua I huri ai te tari mahi ki te āta whakamātau I ngā wāhi mahi, me tā rātau whai I ngā tikanga tiaki I ngā kaimahi. We've seen over 350 serious harm injuries in the last 5 years, 5 fatalities, all linked to failures of machine guarding. E rua te kaumā whātau a Rob Matua e mahi ana ki te mira o Kawerau. Hei tāna ko ngā ārai te rerekētanga pea o te ora me te mate. That's one protection against all the hazards and the dangers of moving machinery and moving parts, and they are vitally important. E tautoko ana a Ben Heke Nui I tapahia o na waiwai I tētahi aitua I tōna wāhi mahi. Just be really careful around dangerous machinery, because you can be there one and then a minute later you could be gone. It's just like that. Kaore te whānau o Rob e riri ana ki te kamupene o Carter Holt, engari kua āwhina kē rātau I te kamupene ki te hangaripene, e pāna ki te āhua I mate ai tō rātau tama, hei whakaoho ake I ngā kaimahi. I think it's about trying to shock people into recognising that they work in a very dangerous environment. Yeah, tuned in 24/7. That you need to be aware of this and that. You need to be doing certain things. You can't lapse. Aha koa e kore tērā mo te whakahoki mai I tā rātau tama, mā te aroha pea e tiaki te tama a tētahi atu whānau. Irena Smith, Te Karere.